Kubleshibun ipi wai bepeja kanika report kepada minta kasni ke arpo terik nailar arjar arpo hadu kapol shi baje janmet tatkum kanika report balayatu daka sorkar jungka jela Meghalaya laong baki don kemba shi spa arpon rungut ke bayo temai ya kanika jingpang covid kat kandai napdeng kini shi spa rungut ke dai napo iskasil district na GHD staff katwengut Relbong Central Government HW Iway Random Kliau Katwengut Motpran Shipongut Anjali Katlaingut PB Sangut RP Chess Hostel Iway BSF Kandriu Amfos Sapway CRPF Laingut Napo West Garo Hills Arngut West Jante Hills Iway East Garo Hills Iway Ribhoy Hendrungut Katbaki Bakoj Mantakasngi Kidontang Sangut Lada kailang baro kipru pang hapro kawai ke jala Meghalaya kila kiu syaka shi hajar hendruspa handrepowai na pedeng kini henyospa laipeu kidai kibla koj hendrungut kidai kibla khatno bat kibrang don meta pedeng ka jingsha sumar lani aktif kes kidon kempa kendespa arpsan habangi pej katkum kanika report nyoi bakajing kiu jong uni covid khatkandai hapo ka jala Meghalaya kalanang jur na kawai kasni syaka wai pat des ngobha Bandaya pikir habaya charum seneng tangkini kubleshibun.